эже. Бүгүнкү өздүк байрамыңыз кут болсун, ömrүңүз uzun болсун. Ар дайым ушундай жакын инсандарыңыздын курчоосу менен жакшы күндөрдү өткөрүп жүрөбүз. Сизге алыс күн аскашарында жүргөн сиңдилериңиз Малике Бурул эженин атынан келдик. Азда болсо ырсаптары бар. Күйүмдү борикерим жаркылдагым, мээримдүү жаракөлү жалым, асыл жаным. Жашоодо орду бийик бир кор эжем, апамдан кийин келе акылманым. Жан дүйнөм толуктаган берекеңсиң, шаң кошкон өмүрүмө эжекемсиң. Жүрөгүм асыл эжем бир тууганым, апамдан кийин келе энекемсиң. Тегиздеп акыл оюм тарагымсың, ишенип жылынөргө каягымсың. Байлыгым бир тууганым эжем менен, апамдан кийин келе каранымсың деп элек алкабыз. Ар качанда жанымда жүрөт. Жараткандан бакыт суранган, чын дилинен сага кубанган. Бир туугандын орду башкача, ар бир ишин колдоп тура алган. Бир тууганга бир тууган. Çizip kalanını alma yeter bizni salamını. Kaşlarına çizip kalanını al minnetti bizni salamını. Kol çözüp kalaverdim menem, kol çözüp kalaverdim
menem. Uyaldırıp gitti adamını, uyaldırıp gitti adamını. Gezip Türkiye Dubai'ni, görmedim bu çırayını. Gezip Türkiye Dubai'ni, görmedim bu çırayını. Ak bilekli gülayını, yüzleri hoşurayını. Ak bilekli gülayını, yüzleri hoşurayını. Бүгінгі құрсанчылық күнге жиылған достарым, барыңарға шүгір. Мына біз бүгін достарыммен çoğulup, досыбыз Зайнаханды, bu Зайнаның туылған күнінде отырат екенбіз. Бияғы мына Замирахан досыбыз ем туылған күні. Bu nereden haberimiz yok eder asker. Kızlar bugün çoğulğanımız, dostlar özümüz. Allah'a bir esef şükür. Şunday құрсанчылық күндерге жеткізгенге. Bu iki dostuma qolarım Allah'tan ömürlerge, rızklarga Allah'ın berekesini versin. Densoluklarını versin. Bala çaqa bir tuğanlarını baxtiga sağaman dürüstsün. Naşı dostlar vardı, öz qatarımızdan hata boy. Daima құрсанчылық күндерде çoğulup жүрüştü Allah'ta özü nasip kılsın. Naşınday biz oturuşumuzga, dasturxonumuzga құрсанчылық kirgizgen, naşı musafir yerlerde жүрgen singdilerimiz, bardık şu musafirde жүрgen bir tuğanlarımız, dostlarımız, Allah hammalardan razı olsun. Hayırda jursayam Allah'ım da panahıda buluşsun. Allah'ım özü qoldab, quvvatlab, saqqına esen aman құрсанчылық күндерде kelişsin ilahim. Şu singdilerime hem rahmet, Allah razı olsun. Yine qatarı ecelerimi hurmat qilishibdir, Allah'ım onları sıylasın ilahim. Hamisa жақшылық күндерді qalayım dostlarıma. құрсанчылық күндеріңізде daim birge bolaylı ilahim. Dostlarımız menen Koksele toptolu oturup kaldıqlık. Zaynanın singdileri bardığı usul belegin jönötüp bizde ayıbay sүйüntü. Biz usul mayramına koşunca bizdağı bardığız usul aylarda tuğulganbız. Kızlarımыздың bardığına den soluq, uzun ömür, çeksiz bakıt, übülösüne tınçtık. Bardığı den solukta olsun, den soluk bolsa bardığı bolu öret. Oşon üçün bardığınarga uzun ömür qalayman, den soluk bardığınarga nevrileриңер менен, авышкаларыңар менен uzak yaşap жүрө беркиле. Солук, силерге ийгилик, үй-бүлөлүк тынчтык каалайм. Дайыма ушундай туулган күндөрү көп колдоп жүрөм. Рахмат. Рахмат. Zeyna, Zamira, dostlar, sizlerge şu tuğulgan günüңөр menен куттуктайбыз. Дайыма şu өмүрүңөр узун болсун, ишиңер илгери болуп, бала чакаңар менен тынч, жакшы жашоодо, жакшы жүрүүдө daim ишиңерге ийгилик, ден соолук каалайм. Siz dagы Налысты, Москва шаарында жүргөн ушу сиңдилериңизге өзүңүздүн ак батаңызды берип, ыраазычылыгыңызды берип, кыздарыңыздарга, ар бириңиздердин кыздарыңыздар алыс жерде мусафирда жүрөт, ошолорго да ак батаңызды берип, сизди ушунчалык өздөрү келбесе дагы кубантып, жүзүңүзгө жылмаюу жана жаш тартуулаган сиңдилериңизге өзүңүздүн ак батаңызды, рахматыңызды, ыраазычылыгыңызды билдирип коюңуз. Endi barchalarga rahmat. Singdilerime, ülkelerim bardığı eseneman iştep gelsin, ata-enelerin, bala çakaların aldığa bizi şunday izat kılıp jönötkön bolsa, Allah'ım bizge birdi bergen bolsa, Allah'ım olarga mingdi bersin. Eseneman iştesip gelip, жүз көрүшүп жүрө берели, катарыбыздан кемибели. Рахмат силерге бардыгыңарга.